Hello ya holike, mulingana wandichi. Nenondaro kwa dimito chima chimwe. Dinapongo ka pride akachona. Ka pride kengo kachuchu kakethigigema. Kachona lera. Shashingo hamrandura nawa. Shinga ndakara handi postu video komarungura huno. Kapena nande sukulimwe mutu mwamone na andi mu begging andi please share this video. Like and share. Ina handi begging handi posta ike ngu toraika ngu to sharing ihandi begega nandanu mu sharing ngu video anje ashikene na undara mu sharing ka video ka video nandara muka sharing na kwanezimo ni okumeke ni nderu nene ahnu mbairi mu makwatathano go pai hore mbamuli me hore undara ka video hano muka sharing na ahnu mbamuli nayo me hore ya netamuka pora umapuro ngataka karandura ungashinga muchiweta mushe kucha paife uchirongo chetu chiri mu situation alera hidi worse. The situation is worse. Ukwahe nirongo kulipo mbanda oruhepo rulipo mbanda onjaro hilipo mbanda ini maisha mbiwi na yuwo kutameka ko madhipa ko kraima imburuma ini maisha mbiwi nayo yaronda pombanda o corruption ndini haipo twawe ini maisha ikimbiwi nayo yaronda pombanda nayo paife ne ngwe onga Namibia shochirongo tachi shunduka ningipo chike nana ogone omapuro ndara shitamsharing ka video hano purano mnu wahene nguli na hemo relationship akucha hano kwetu ini maisha mbini wina ishita iningwa uyiwetenga ningipo chike nana ngwe ningipo chike upone tozi wamona kuchamboli onunguli na hemo relationship uli na mo relationship no nhafa peni ngengo uli mo relationship ano ngenge ngolume nu upone to mono kuchonkazo na nguli na hemo relationship umakazo ningenge agasane kwa kambunyana gatonyo marungu umakazo ningenge yako mandosha pone to mono kucha uli mo relationship ano ndosha ngeyongo omeme upone to mono kuchamboli mo relationship uli muke nonkurukazo nkweni uli muke nonkurukazo nkweni emenondone waya nai shashi ali ningipo chiki pone to mono kucha o future heni nuno nawe ni ohili peni natango chike wara uno nawe ni ukakaita umonisho nangasha no tamonisho na baife kaini ronga man ohiko future huno nawe ni mwara njono upone to mono kuchamboli o future huno nawe ni ohili na nangini totalike kupate na kohe talike kupate nawe kuchokulingini nina nzimbwa okuiporo maporongono nangapulike yakweni nangwe ipurao iporo ndono yipura ngwe mwene kucha anona nanga yena na shindiripo otandi ningipo chiki bweno pipura kucha masangenda si anondara nano kuzimburuki wangini wali kuzimburuki wa kucha okwali ho postu u video ulifani ko social media wali kuzimburuki wa kucha okwali hosane ko ambunya wali kuzimburuki wa kucha mbwe ohohime ningonawa wali kuzimburuki wa kucha mbwe ohonuna omarovu wali kuzimburuki wa kucha mbwe ano waro kuzimburuki wangini nana ngewasi oeta po chike mo society iheta wa contributor chike ko society oeta po chike ta chikwa serecha mo chikwana ogondaro mapora mukaita muiporango shashi ya holike kwambo kusa kwengaku to involve ngeni mo politika mo activism nake shike ngashi tachivuro kweta po erandura thani wanawa kwenda pigino ka audio kamwe kapostwanga ko WhatsApp grupa kompanyama gonlumenu kompanyama ngonota ka complaina anwa memene tumbuita vuru ku kara president donc kompanyama gonlumenu ngonota complain yetu libo shilongo atuka kala tuna onkuruka ditalodo edila takakala yapo shilongo munalo menu kompanyama ngononde mpikina na haivandi purana nditi anompanyama ngono pamwe ompwiti kwambo kwishura konale nengano kwanyama ngono epuko yiripe shashi ngwatara ku kwanyama otalerwa ko nkurukazi memwa dinomo ohamba oku kwanyama talerwa kwanyama oshe una rumeni una samani maro kwanyama ngoni naro kulerwa ku president nkurukazi andi brani kucha ai ano kwanyama ngono uchikwa chikena na shimkwete o president nkurukazi kati chike puko
presidente wonkulukazi kachike epuko epuko oyilike pupresidente wonkulukazi akulupa okwaroroka nayi. Presidente wonkulukazi akulupa okwaroroka nayi epuko nalendo shaashi yaholike ngenge atupopye niko chili ngwike tokoogolola upresidente wonkulupe oto extending ike olwepo oto extenda komesho ocorruptiona oto extendinga komesho okwaeniilonga oto extendinga komesho iimbulumanini maishe mbiwinayi oto extendinga komesho shaashi paife mochilongo mu ochilongo chetu chilimo nayi lela inachipumbwa presidente wonkulupe ochilongo chino chapumbwa ike omnyasha ngwi inatira okuninga decision inatira okukutha omatokolo inaalo okukondololwa kiilongo yimwe mbi onungu taninga decision tadhi kwathela Namibia ocho twapumbwa paife mo Namibia inatupumbwa onkulupe ngutokoogolola onkulupe movula tahiya kala uchichi kutya otoka extendinga ike olwepo lwe komesho ocorruption ahe komesho okwaeniilonga kuhe komesho inima ishe mbiwinayi ihe komesho ochike tokaninga otoka extending inima mbiwinayi yipule komesho natamwe evula ntano komesho onungu tavula okweetika ochilongo shino ponghatu ombwanawa paife shatopopike ngi mochilongo mu ojob ampanda ike ku affirmative positioning kunhole ohike ulika kutya otavulu the rest itaya vulu man anhu itaya vulu ndeya hulike tukuthikwe ngaku tuinvolvingeni mopolitika kutya nepamwe inwala okujoina movement dhaagundjuka the affirmative positioning inda ukajoine nando wakajoine PDM ane LPM ane NEFA just be involved kalike kutya waro kwetapo erunduruko nando wakajoine IPC ngengo wete kutya oswapo otahike ete erunduruko join oswapo mara nenga oswapo swapo man I lost hope kamuna hope mungu ndumuya kamuna hope mene tubwana mwe monanga shitende shike tende manga oetera kutya ono kwaroroka itavuruke nokumatuka mimenguya maro he otamkatarasta kutya mimenguya itavuru kweto chilongo shinopo ngatombwana yo aye guys man let's be serious otwapumbwa kuthikwe engaku tukuthiko engaku yaholike kavidi hano ndaramuka sharinge ndeta mupura anhu shasho puno mpopye kumwe akupopiwa kujoba mpanda dati amukapurwa kunona weni unona one auke mupura kucha tate nene kuku tate kuru Namibia shunduka ningipo shike oyone puro mwapumbo kupura yakweni tampura no yeni tampuro kumekeni yakwanizimu yeni kucha yaholike Namibia shota shunduka ano ningipo shike ningipo shike ningipo shike come on guys please thank you.